KSA Samson Teron Arohin Pen Perang Kiame ke Papon. Karbi Students Association Samson Teron Arohin Pen Patumi Pai Pai Chek Loni Pai Inkoi Rapli Arni. Kolonga Irrigation IBSI Hemalong Perang Kiame ke Pap. Bangso Perang Kiame ke Paponang Kok Alam Teke, Pininganingkan Karbiang Longalong Long Troxy Loke Charlia Saihem, High School ke Bang Denga Sadlang Inuta ki Undun ka Videra Jok, Bangso Loke Charlia Hem Kang Haponji Aputaksi Perang Kiame Panang Koklo. Bangso Perang ke Palong Karbiang Longalong Long Troxy School Kang Habji Palong, KSA Samson Teron Arohin Pen Asap Tache Dondun Tekte. Athe, La High School along Kupitong Kavelo ne Kedolone, Tang Humri Dam de Pin Pen School Kang Habji Pua Banke Nang Chedondun Tekte. Than Banka Dure La Pen ke Than ke Pankrea Joksi, Sadlang ki Unduna Paisita me Avida. Pudam Nang, Okering High School along General Science La Pen Maths subject teacher ke, Surihini Rakre ke Thomati 2013 Aningkan Pen se Avidetlo. Lasi Than Bang Ave Pin Pen ke Charlie Ausumara Tumke Ko Ansika Bor Ipo. La Long Troxy Lo Charlie Ahem Kang Habji Puamen Lake, Okering High School, Jaipong High School, Inglongkiri High School, Hauraghat Boro Medium High School, Deopani High School. La Sila High School along Inghapon Pera, Kupima La High School along Kave ke Puthot Papling Pithupen, Puthot ke Pa Mesenjiavar Saisi Pinangji. La si Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tok Bia Hinpen, Assam Education Minister Ranoj Peguapan, Chinki Pen La High School Pang Hap Hede Jiapan Sitami Perang Kya Me Long Than Pachinipon. Tumna birta pachatak bang pu korti tumhan sitame iltuma chok hatana tumha bang konan tumhan. Suri ka churu tumpaji reiko lapian jasmet la nang tumathengu pini ko piputa se ini la Perang Kya Me Panang ko malabang soputha. Jai Jai Prang ini himpen fenomena terpacu ini di mana di bawah konto. Niliman hari Wiswajyoti Teron Karbilo Charlia Song Konten Bank di PMI akan adun fu nilutum kelihatan pada jirpo ya start herong han di PMI long kelembang fu ponak hak bersinkro malinter anti pubang ke balo rukasen dan jenglo borsong alam tu nama Karbilo Charlia Song long kelembang fu tumbo. Kasi jasmet pinilabang so Perang Kya Me Panang ko alam thebang ke jasmet non hajong state government dan kapak plan kon. Kasi mala kadamtang matriculation sa plan ki unun depi na di madala result ka hinut hektik pulai hui along alang itum la alu kapak plan alo jasmet Okreng High School, Jaipong High School, Inglongkiri High School, Hauraghat Boro Medium High School, Deopani High School, Difu Night High School pula, Son Troxy, Lahai Hui High School bangke kupulama, Ingthan Ponpet ke pusi, biarta catai panel tumlong pon. La fila bangso putha banil tumangke jasmet lamthi ke paklang tung bengalalo. Je il tumlong la ke dotang provincialization high school mukha fita menon bangke Ingthan Ponpera. Itu tumla sekolah lo kasih saya mana kisum kopi si doma halah hari tapi semela internal missionary bank antogar ni puas habis sendiri pola so asisten bank kopi si kaduri malapen lahai huai sekolah kenan sab kopi malah hai cini pin pen puson men masih lahai sekolah bank han pon perji bank tum pen cedon undi pusil tum pen fenomena tum han pacini pondo lapen lahai huai sekolah fenomena ni tum Karbilo Charlia Song hin pen kahumri pen ke lawan teng latang teke ongdum non son la men miji high school ong son abang ke labang ke choklin tahan bang abe science maths english la hai teacher ke pen si pinian ingkan ta me school ran bom pulotan ta hada metric ke pas ya thek ke labang ke abilo pul tu madu beda sini lo la pu wabhir na lang tum education department pen labang sabut ha proper investigate kalipin pen but proper la tum labang sabut ha course pen analysis kalipin pen la puson men on state government tum ala high school banking han pon perji banking lagi ning dum mela lasila bang solo jasmen ni pinpur pon tung la banke la son lo je Karbiang Long Autonomous Council Education EM in charge ke sir Richard Tok bi bersa me kedam tangar ni tum Karbilo Charlia Song ngong pen kaching wai son pedu sila hai bi fta fel tum ka pek rang tang alam lo hai banke je high school lo tum fta me teacher ka bidra de mang alam tum pa peng nang pol pen proper quality education ke long nang ji phan mang ke claim po nangji bolang tum na ching waira peda ki pul film la konon la bangso lo bang na peli to bangal tum nang kumi mi musipulu
mathalo la fila bang so tha ban kalang li fita me la high school bang ke la kan than pon per long pen bang ke alang ni cerai kom do nai busno tum pen alang han pachini lo la fila lo la fi non la kedo ana school fita me ilitum non masi la bang ke claim bon pancheng bon bom je konana la school si teacher ka ba ma la pen konana high school teacher si pini ke claim ke dam kapang kre mal high report tamil tum ti bom lo la pen la so bang ke do disem feel tum fita me claim bom lo sinon la bang so claim ko mapor fita me non la men la bang so biota na ke लिए bang ke il tum bang ke kamang ho fita gol fil non ja semer bang ke la long troxy school non liliput hot upon ko okereng high school jaipong high school inglongkiri high school hauraghat boro medium high school deopani high school lapen difu night high school lapen menmiji assamese high school la long troxy high school bang ke ing than pon nong le ji phanalang li ke high richard tobi education ni in charge lang fita me la bang ke attack the same education minister Dr. Ramesh Pegupe ching by ching sai pang hai bang ke bang than pon pe da som ta il tum ben fita me ning ching sam chi la pe la bang ke il tum che gol the thik pusin il tum bang ke na tum thinu lam thik chipilo thema provincialization ke lo fita me la bang joy ke gali pini kemission mission school fita me pini provincialization la bang so bang ke long le la fita hal hai ke long le ko fita me ko la ke long la pulma ko ke long dang school fita me non bang ke kan than pon ji bang ke la bang ke ning do mi la musni ni hitan ma thap la filalo da semen bangel tuma kemang bangke la long proxy high school bangke ing than pon le lo filalo aprangsi ni le tum general secretary ke ai pasa men ni singkang sama kordong pitlo utho ni pan utho la maso press meet pen lam jai tha ku por pi pon da semen pen pini ni tum la maso press meet ke pha bonang ko lam thi ni tum ke lam tang anisi aprang pen ni le tum some reliable resources pen kelong malong news tong le tu thek tong long ateng pen long troxy school mo ni tu GSR pen dan je ponik lo long troxy school ban ke school kan hap po comment pen sim news paklang lo pasi la so school kan hap po ka pon ni tum karbilo chale song pen udun thibji kitia pen tum project ke ate school kelong isi ki joy ke gali lagi sum group pen si school na ke ma school he ki kim so school he ki kim long the maximum aki ong tung rat tum da contribution do hala so ake mang bang pechun jide paliti asi nili la ground report bang pining ko nili ground report pen kipigang tung la kono jasene pen pini veskar biang long do men meji assamese high school long pen nili tum chola pher sami tum visit amalo la pen over telephonics na gaching kia teng ko tante ake piningan aningkan si labang so metric asat lang bang 0% ke long chok ke dam tang aningkan ke 2019 aningkan stame hala so school lo nil kali 2019 aningkan ke 30 appear 30 students do 30 pen 8 students ke part of student lo number 1 bang ke first inut bang ke first division nang long lo second division bang bhani nang long lo la pen third division nang bang phon lo la son tak si wang bom aningkan bang nil kali 2022 21 ke tu kaduk kawe rat chini lo corona pen jo kaduk kawe students na pass कर लो अपन 2022 aningkan nil kilong lo te teacher तुम्हारा का headmaster का report है कि अते पर general science subject से तमे 2014 aningkan में से हल बंग स्कूल अवेलो थान बा अपन mathematics general mathematics on subject ta main subject से हटा का थान बा तुम अवे लापेन assamese subject son english subject son hindi ta junior anjor ke थान बा bonde la major push long ke thana bang jo se than bang tum awi pote students atum ke kuna peno ke ame thang ke pass ti do po jo si than bang awi ta pass on pote school ki tunji ko pe result no la ni tum pure nang ke lasi government pena sam government of assam peno cardinal autonomous council peno la bang so school kan hapon checking po bang ke kalidesi ground report bang ali tu nang umri ta kopia ki sumas respective school nang tum paklang school ta nang tum ground report and konra lale ke chok che school do pustami enrollment avere pustami teacher tum chok che dapre teacher tum hana tum suspension sabino nili tum pui bang ki sta non bang lada than bang si avi pote la bang so school lo me ko son si se meong po ko son si ke pass on nang do po itung ki appreciate ning 2019 ani kana son ta lang itung ke teacher pe 2006 2014 bang si teacher bang avi puse dang pu alam ti reports ke long te tel tum khaso awit sala tum penanga nikane alam tum report pi olo karbeng long council long sami reports pi lo posinil tumanang birtanang pi
ayah sepansa cingki yang lu pusi puje labang su sekolah orang vacant doko nasi tong sekot penang fill up je pan tong sekot pen replacement ki PG pan make nili tong hanang popu headmaster pen sami apong si council pan sami cupulo lapen kedam tang la 2022 aning kan nil kilong da putha ko sami director office Guwahati pen sami alang tu manang hang lo lapen deputy commissioner West Karbiang long sami alang pan hang si than lo 0% lo lapen RMSK tum sami umri dam lo assistant school inspector sami umri dam lo along klam lo salamang so ground report bange Menbiji High School apuan lo lapen butot ni conversation of Kering High School tak lo ada teacher bange teaching staff and etc main subject si hada ka thandang tumawi lapen Assamese subject ason English subject ason Hindi ta junior anjor ke thandang itu bonde la major push long ke thandang anjor se thandang tumawi pute students atum ke kuna peno ke ame thangke ke pass capacity do jong si thandang awi ta pass un pute school ki tunji ko pe result no la ni tun pute nangki lasi government pen Assam peno Karbiang Autonomous Council peno labang so school kang hapon cheki po bangke kalidesi ground report pangali tu nang umrita kopia ki sumas respective school nang tum paklang school ta nang tum ground report and ponra lale ke chok che school do pustami enrollment avere pustami teacher tum chok che teacher tum hana tum suspension sabinun nilitum pui bangke sta non bang lada thandang si avi pote labang so school lo me koson si semyong po koson si ke pass on nang do po itung ke appreciate ning 2019 ani kana sonta lang itung ke teacher pe 2000 since 2014 kan si teacher pang avi puse dang pu alam ti reports ke long te tel tum khaso avi sala tum penang ani kane alang tum report pi ulo Karbiang long council long sami reports pi lo pusinil tumanang birtanang pi ayah sepansa cingki yang lo pusi puje labang su sekolah long vacant doko nasi tong sekot penang fill up je pan tong sekot pen replacement ki PG pan make nili tong hanang popu headmaster pen sami apong si council pan sami cupulo lapen kedam tang la 2022 aning kan nil kilong da putha ko sami director office Guwahati pen sami alang tu manang hang lo lapen deputy commissioner West Karbiang long sami alang pan hang si than lo 0% lo lapen RMSK tum sami umri dam lo assistant school inspector sami umri dam lo along klam lo salamang so ground report bange Menbiji High School apuan lo lapen butot ni conversation of Kering High School tak lo ada teacher bange teaching staff Karbiang long dong kamukam pen promesh terang report Biswanath Karbi Live